India ram hun chiar dana zanin kumsang ni somni le panga January ni somni zandar som le achan vehian Donald Trump pachu US President somli pasari na atan lakluh ani dona khom danin azir lawa wangin Capitol Building chunga mun pakhat rotanda alakluh na hun himmanani ang alakluh na hun pui ber zanindar som le achan vea an manma le anulama President lakluh program hi akal mup renga tun pathian ni liamta January ni som pakwa khan Trump pahawin Make America Great Again ti thupui be chanin Capitol One Arena Washington DC ne na kongzo an lo buat sai to ani hetianga kongan zo ma hian President lakluh programin akentel angin an sakming hriat lo pasal tha te thlan anti America sipai nuaili zette an phumna Arlington National Cemetery ramta na nun na hlan tu te za na chibai alo buk to bok avoi ni inana Trumpa an lakluh na hun pui ber hi US ram hun chiar dana khochak lam sana January ni som ni chundar som pania nei tran ani dona Washington a hian dar kar som le achan vea kan ma awangin keinia chuan jandar som le achan vea hun man tran ani don ti na ani chu kumsom sari parian mi Trump hi Chief Justice John Roberts chuan rin omna thutiam tirin alalu dona kumsang ni somni le pali November thadaya President atana thlan ni toma se rin omna thutiam tirani ma lo chuan President din mun alua thei chuang lowa thuatiam zo rual hian khovel ramro puiber President ni in thunei na tiang akuta a umto donani arual hian Vice President atana an thlan thar jadi Vance po lakluh ani ang kumsang khajakwa somthum pasari atang khan President thar lakluh in khom hi President thlan ani atanga chiara akum le kum thar January somnia nei thin ani a January ni somnia lakluh turti ni ma se America khuan pathian ni hi an serviau maya an President thar lakluh ni tur January ni somni hi pathian nia atlak chuan January ni somni pakhata alakluh na in khom hi an son mai thin ani kumsang ni som pathuma Barack Obama lakluh ani don po khan January ni somni hi pathian nia atlaka wangin January ni somni pakhata alakluh in khom buat sai alo ni to ani alakluh nia hunan mandan tur tlang pui lotar langila Trump hian Washington DC biak in hlun le hriat lo tak St John Episcopal Church hun bul tranin jingkara pathian hena in hlan tharna hun aneyanga in hlan tharna hun anei zo hian White House mi som bi claim te ama Trumpa First Lady Melania Trump US President kal chuak tur Joe Biden le Vice President kal chuak tur Kamala Harris tenen thingpui an in howanga an ram sana jingdar kuale achan ve atangin President lakluh pol konsat nei tran ani ang US President thar lakluh pol konsat tho khatna neyani nu chundar som pania Trump le DJ Vance te lakluh na hun pui ber hi Capitol rotanda nei ani donani US Chief Justice John Roberts chuan rin omna thu atiam tir dona rin omna thu tiam hi anti mai lo le a Bible nem chung ngatin Trump hian rin omna thu atiamang am ang tho hian Vice President po hian Bible nem chungin rin omna thu atiam don bukani US President atana lakluh tur te hian Bible nem chung kherin rin omna thu antiamang ti ziak dana omlowa chuti rualin atam zokin Bible nem chungin thu antiam thin an President Trent khat chuan Bible aya an ram dan bu an hmang ve bok thin ani rin omna thu atiam lai hian Trump hian Bible pani amang dona kumriat mi ani lai kumsang khajakwa somnga panga anu Mary Ann McLeod Trumpin apek Bible le kumsang khajariat somruk pakhata US President atana lakluh ani truma Abraham Lincoln an Bible mante amang donani kumsang ni som pasaria US President atana lakluh ani trum khan Trump hian tun truma a Bible man pani te hi alo mang to a tun truma lakluh ani den chen hian lakluh ni pual Bible siam ni in India poisa chuan pakhat hi cheng sang ruk le somnga pasari manani US President thar tur Donald Trump chuan President atana lakluh ani na a trong trai le Bible an leklam tur chungchang hi soin America ro puidin thar le nana thilpoi mo masaber chu pathian ani ti in toy tek tok chiang fek fokin thilom zia soifia Bible pani nem chung ngai hian Trump hian United States President kanina angin diktakin ro karelang ti ka intiama United States ramdan pui hum hima vongnung zel turin ka thei top ka chua zelang ti in thutiam ala anga US President ni na achel zui to donani am ang tho hian Vice President DJ Vance point Bible nem chung ngatin rin omna thu atiam dona
a Bible man tur hi an thla tu ten an in ro chun zel Bible ngat ani don bokani President atana lakluh ani nu hian Trump hian kumli chunga malaka tumdan mi puite ma asoi zui nga langa englam hoi nge asoi don ti hriat lani lo ma se thupui pathum in pum khatna chakna le dikna ti te achang than don ni inan soyani US President Masaber George Washington khan lakluh ani trum khan thumal za som thum panga chau mangin thu cha alo soi to a US President lakluh te zinga thu soi toi berani ama anglo tak hian William Henry Harrison khan thumal sangriat zakwa somli panga manga soi ve thungin US President lakluh te zinga thu soi sei ber ani thung thu a soi zo hian Trump hi senei chamber bullo ko om President pindana lutin mingzi atnan ngai ranga minga ji atnanga Asia zo nu hian President lakluh buai puitu Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies ten so hlui an buat sei an kil hawang so hlui an kil zo nu hian Capitol Building atanga White House thlengin alom na kong zo turatima se khom danin azir lo wangin Capitol Building atanga KM ni vela hla Capitol 1 Arena Building chunga nei ani donani hetia kong an zo nu hian zan lama alakluh program chunzom na inaugural balls anti mai President harlom na ruai pathum ala omdona henga te hian Trump hi telin thu asoyang President atana lakluh ani tuk January ni somni pakhat chokmadar som pakhata Trump hian Washington National Cathedral apuala lom thu soi trong try in khom an puat soya khun khan takin huna mangle anga biak ina huna man zo rual hian President har lakluh program po zovin kharani donani kumsang khazukwa somthum pasari atang khan US President lakluh in khoma hian President atana trong try na hun man thin ani a tharau le rinnalama President kai ruai thin tu te President Mel Triatra pastor le evangelist te hehuna trong try tur le Bible share tur hian som ani thin ani kumsang khazukwa somthum pathuma tang khan US President te hian anma ni lakluh na in khom nei ma jingkara trong try in khom buat sei an ching chhotrana an loina ko rana mo Washington DC ko ran ranga emo hetiang hun hi an lo nei to thrinani US President Masaber George Washington na lakluh ani zo a Congress member ho ne na St Paul Chapel New York ka trong try in khom anei kha midangin an sunzom lo lain kumsang khazukwa somthum pathuma tang khan sunzom le ani a President rang ten lakluh in khom nei zo nu chhnula memo zan lama emo atu ka emo biak in thlan bi ka lom thu soi trong try in khom an nei zui thrinani atlang puin he hun hi Washington National Cathedral nei ani thrina kumsang ni som pasaria nei ani trum khan Trump hi rongbol tular tak mi som ni parukin an trong try sakani trumdanga chuan US President lakluh na hun hi US Capitol Building pon National Mall aminol pui mu thei turin puat sei ani thrina ama ero chu kumin hian khowot satli alo takin US chi mekin vur lakara thlivo takle renga hei wang hian in lian pui chunga nei ani dona an nei na mun tur in chung hi fit zani somriat pariat zeta sang ani nge ani an hun man na tur Washington DC hi alum lai ber po in tun din huna chuan -5 degrees Celsius ani dona avo lai ber phei chuan -11 ani dai dona hetianga junpet thlu ngai khop khowot nuaya pun khom chu mihring risel na tan a hlo oma wangin Capitol Building chunga hun man ani donani tun trum hi khowot lutuka wanga Capitol Building chunga US President lakluh na in khom buat sei ani voi khatna ani lo kumsang khazakwa somriat panga khan Ronald Reagan chu building chunga lakluh lo ni to in khowot lutuka wangin alom na kongzo nei tura anti po an lo thul hial to ani Trump chuan ama bila social media platform asiam Truth Social amunan son chungchang hi tar langin khowot lutuka wanga mi in reoman tur lai le hliam hial an tok lai mu ka du lovani atia ven himna na thok tu mi sing chuang te ba ka chian na athlen thut po a che chuak tura in ring renga omte police le sakor te le min tran tu na muna chimtum tu te tan kho om dan hi a him lova a hlo omani eng program po hi in lo chim don ani chuan alum theiang berin in thuam don nia mi zong kan himin kan hlim turani a zai khat vuanin America ram ro pui kan din thar le angti in thu chu asiamani America President te jinga an lakluh in khoma thu soi rei ber William Henry Harrison khan classic fin tak vur thlitle kara kumsang khazariat somli pakhat khan thumal sangriat zakwa somli panga zeta sei thu asoya khowot nuaya rei tak thu asoya wang hian ritlang omna le pneumonia in tlak buakin
President atana lakluh ani atanga thlakhat hnu leka kumsomruk pariat mi ni in aboral zuya US sanchina President ni reilober ani nge ani chuwangin US classic khovot hi chu tongpong basangam chi ani lo US President lakluh na amuna chimtu hi antam theilea kumsang ni pakua national mola Obama lakluh ani tumkhan amuna minwai riat zetin anchima antam ber tumani kumsang ni somni pakata Joe Biden an lakluh tumero khachuan ripui len laia ni awangin aminol pui antel remti ani lowa hei wang hian sombik mi sang khat vel chi antelani US President lakluh na hian cheng angjat vel nge an senang khovela ram ro pui ber President lakluh in khom sen so hi asang thin hlea abik takin tuntrum phei hi chu asang zual dona asan ber trum ni in alo bera US dollar makta duai zani vel an seng don ni nan chudani US President lakluh na buai pui tu te chuan President lakluh na sen so tur hi tuakin company sumdong pole mi house tak tak te hna tangin poisa andong thina January ni riat khan US dollar makta duai za som sari muto in ahuna thlen meu chuan US dollar makta duai zani hi an khum thei hialin an ringani Apple company ho tu pa Tim Cook le OpenAI an CEO Sam Altman ten US dollar makta duai khat ve an thoa Google Amazon Microsoft le Meta ten US dollar makta duai khat theu an tho bok anni ba ka hian damdoi siam tu company Pfizer financial service company Intuit stock trading app Robinhood le lirthei siam tu company lar Ford le General Motors ten a hlomin poisa an tho bokani akum telin US President lakluh in khom sen sawata na an sum mu hi asang vezela chuti rualin Trump lakluh ani truma te asang falnal zel Bill Clinton lakluh ani masak jok trum kumsang khazakwa somkwa pathum khan mimal le pol tho khoma tangin US dollar makta duai ni le achan ve chau mu ni in an sum mu hian an sen so tura dai lo wangin apung omlowin loan US dollar makta duai som pasari lak bel angai hiala kumsang khazakwa somkwa pasaria lakluh non ani trum khachuan mimal le polin an tho khom hi US dollar makta duai som thum pathum ani ta dorani hemi trum hian avoi khanan internet kaltlangin live pek chu ani kumsang ni pakhata George W Bush lakluh ani trum khan US dollar makta duai somli lai tho khom ni in kumsang ni panga a lakluh non ani trum khan US dollar makta duai somli pani le point pathum an muchuak le bok mihang president masaber le omchun Barack Obama lakluh masakani trum khan mirang rang zali somnga te tho khoma tangin US dollar makta duai somnga pani mu ani a kumsang ni som pathuma lakluh non ani trum khan US dollar makta duai somli pathum hu chuakin ama an phak lawani hemi trum hian telecom farm AT&T chuan US dollar makta duai li le point ruk z tho in Microsoft company chuan US dollar makta duai ni le point khat an thoa an pani hian an tho tam dun hle Trump lakluh ani masak jok trum kumsang ni som pasari khan mimal le sumdong pol tena alakluh na sen sawata na an tho khom chu US dollar makta duai za paruk akai heu maya US ram chanchina President lakluh na sen sawata na summu nember trumani poisa khelna company nei tu Sheldon Adelson ringot po in US dollar makta duai nga la ya tho ani kumsang ni somni pakhata Joe Biden lakluh ani trum khachuan summu chua hi na satakina tlaniama US dollar makta duai somruk pani chau an muchuak ripui len laia ni ba ka in khan chungchanga buaila lian tak a omwang ani mai theiani tuna atrum ni nan Trump lakluh a han ni le don ta a alakluh na sen sawatan US dollar makta duai zani zet mu ani le ta a record tharani in khan campaign laia ta to a tha thuma beitu an omwang po ani mai thei tun trum US President lakluh na hian ven him na lampo anti cha zuala hei hian an sen so po atisang an lakluh na mun Capitol building atanga KM somli pariat bial chung chu fit sari asang thir le na hung chua avek ni in an hung zau ber trumani a ven him na thok tu mi sing ni sanga chuang ten heng lai che vel hi uluk takin an vilani Washington DC thu nei tu te chuan in khom buat sei na che vel kong pui hi an khari don ti soin alakluh na in khom atel tum ticket nei te po in a hung chung an lu ma in security screening an paltlang masak phot angai don ani tu te nge tel don atira phul mun cham diai national mola nei tura ruwa manani awang khan ticket nuai ni singa chop chuani in nuai ni sing ni an thal mana in chunga nei ngai ta ka chuan achim thei za thi ale tam takin an tlem don ani
Capital One Arena vantlang tan live apek chua ni don tho ma se mi sing ni chau a hmuna an len don awangin cricket nei nuai chuang fe chuan an chim thei don chuang lo ani Trump lakluh in khoma hian US President Hlui Pathum Barack Obama George W Bush le Bill Clinton te an tel thei dona hruai tu kal chuak tur Joe Biden le Vice President Kamala Harris te an tel bokang an ni ba ka hian ramhrang hruai tu te an tel dona US mel malian berangai China po in ai o atir don ani ramhrang hruai tu te kara hian Trump an hna a chan theina na tho hlok tak khovela pa house ber Elon Musk Amazon din tu Jeff Bezos Apple CEO Tim Cook le Facebook CEO Mark Zuckerberg te chu tel satlia lawin bilang saran ni ang Trump lakluh na hun pui bera hian country singer American Idol ni na lo hau to tu Carrie Underwood chuan America the Beautiful ti hla asadona alakluh den chena program an siama country singer lartak Lee Greenwood opera singer Christopher Maxwell le American disco group The Village People te po an inlanang US President thar tur puala nena kongzo an buat soile lakluh ani nuwa concert rang an buat soya hian zai thiam lartak tak Kid Rock Billy Ray Cyrus le rapper Nelly te an inlan bokang US President somli pasari na tur Donald Trump lakluh in khom hi January ni somni zandar som le achan ve atrangin India rama chuan live in enthei ani dona khovel huapa media la rang te pa ka White House chuan live in an pechuak don ani